Amen. Amen. 𝚑𝚘𝚙𝚢𝚑 worship team, thank you. E to ono whailaunga ia lau tong whai share mo o le Paul nei. Sixth preacher tonight, I want to share with you tonight from the Word of God. I believe that it will benefit you. O te tonu o le a ese whamanianga mo o le nei fiafi. Amen. O le whailaunga mo mua le lau telano ai e mo o le mātai o lo mtau po tolu. If you have your Bible, just turn to the book of Matthew chapter 3. Mātai o lo mtau po tolu whai mua se whangata ilo na whai upo lima. Looking at verse 1 to verse 5 from the book of Matthew chapter 3, le mātai o lo mtau po tolu mai whai mua whangata ilo na whai upo lima. O lo ta oto I nā le tangata le ala a tātou pāwha ai mua ia I le Paul nei. Amen. It's a whaina whaitawina pe a una o lo whale. You can read it when you go home. Make sure you read the chapter so you will fully understand what the Bible is saying. Ia whaitawina mai ai ana ia e malamalama po le ale whiau o le tala le lei mo oe. A o le whailaunga mua lea lo le ala tātou pāwha ia I le Paul nei ilana whiau. Ma le tāpenaina o le whiau mo I tātou mai a taia. Amen. We're looking at this man by the name of John the Baptist. Le tātou wa'ai tangata I ngoi a Ioane le pāpatiso. Amen. Olona pulela, looking at the pulpit that he's using, the Bible say he was preaching in the wilderness. Na ia talanoa mai a launga mai I le toafa. O se, mea, ai no fo mai wawaianga I ai, e launga le tangata le toafa, o lona pulela le na whaongaina. Ai ele mea lo momoli mai le whiau, he has a message. O le whiau o le tala le leina fola ina Ioane, the gospel of the good news that John the Baptist was preaching, repent, the kingdom of heaven is near. Salamo a wala talata mai le malo le langi. Amen. I le whalongo te ngata, ma le lātou wāwaai, o le whiau le lolo momoli mai. E le se au wala ngai le ola e whaavavau se I wanganā le mata upo le salamo. E te whalongo ona e salamo. Meta o le salamo lo no winga wa ili liu ese mai leo langa tuai sa e ola ai. E alu ese mai le mesa e masani ona e whaia. Ai te sau I le atua ma lo roto atoa. You turn away from sin, you turn away from your own life, and you turn another leaf of your life, a new leaf to the Lord Jesus Christ, and He become your Savior. O le whiau lea sa momoli mai. Whalongolongo I tangata ma lātou o mai. Lātou ta lia le whiau o le tangata Ioane. Ai te loa, a mai tangata e wawa, ai leo tangata au lelei. Po tangata e matango fie, ona la e, looking at his clothes, is not a man that you can want to listen or follow him. Ona la e ma mena te whapena, whai maru por tuspa ia, ona la e, o le fulfulu kamela. It's camel's hair. That is his clothing. Whai mai e wrap o ia le fuspau, e molona sulu ngā titi. E leo stangata e ono joy, e se affection o seisi. But the word that coming out from the mouth of this man, there's a sharp sword. E iai le meta o le pelu whatau ma airo nei tū. Ro sau mai le nguto le tangata lea. E o loto tangata, ma vaivaina nganga o tangata, ma lātou la nonga le whiau ma o ese mai le meta aupo le angsala, ai sala mō ma le liu I le atua. Amen. E leo se audience whaingo fia, le audience langa whiangai mai Ioane le baptiso. Amen. O tangata o mai e mata o e tangata, there are people that in the crowd, just kapi al tatu maftanga ni po, e tangata o mai e nofo mata po le ale me le tupu. What is going on? Someone just admire. Unisi o lato o e whapena, no mai mata, e nofo mvavai. O isi o mai whalongolongo po le ale me le ta malo lea. What does this man has to, deliver? What is his message? O le ale wing o le whiau, o le ale me le tala noa le ta malo lea. No lato fasili le o ea o le Messiah. Are you the Messiah?
Mai ane le ai. Oe is a perfecta. Are you a prophet? Mai ane le ai. Oe. Mai oa o le leo le alanga. I'm the voice of the one in the wilderness. Oa o le leo le alanga le vau for my teu le ala o le li. I'm here to prepare the way for the Lord. You know, peno fo yati oe. Atone ai tangata iai le sangata la le lei po tangata e manai an yona la e po tangata foi fa pena ona draw yes affection or say, but the message that brought forth by this man fi auna mai te malolea o fi auna te mafai ona pierce ai le roto le tangata e o te tono ivi o tono ando e o tono lo mafofau fa pena nga lue le upo le atua ina ia tau ia te oe, ele ai se au wala i le ola e whaavavau, se e wangana o salamo mo mua. You need to repent. Amen. A wa e le salamo, ele mwhina e mala malama, tangata ngoi a Yesu. Upo Yesu e whapea, this is the word of the Lord. Se a ele anga tangata ngate maua le rangi uma. What can a man profit from king in the whole world? I'm my wailo nanganga. Amen. Si o leta te ola I lorangi, o lorangi le tino. Leta te enjoyina fa munianga le tino. A o oe ma una faye le atua o le anganga. O le so ta inga le anganga I le anganga. O le anganga le tangata le anganga o le atua. E tauna ye so ta inga le. A wa a uma le olanga le nei. E iai le wha moe moe I tu atu. Fi auna Ioane. E iai le wha moe moe I tu atu. Elena leo mai le lotu. Elena o sui o leo langa. A ia ola le tangata, ola vavai, sa vali le whirangalo o le atua, ola le upo le atua, vavai e seina mai leo langa sa olai. Ai au aunga ileli. Now, tele tangata ua whatasina ono le mero le whala au whasaina. Po o mea ia tau the drugs. It's controlling the mind of a lot of the young people, not just the young people, but actually involved. Fui tangata matua. For my tangata, if you don't get high, there's, there's, ele iso malosi, male. Telo satani, o le poto ia pe pelo. O le poto fo io satani manipulate le tangata. O le poto fo io satani draw mai le tangata I tu tonu le mele iai. Ini ave eselo mafofau mai le atua. Ona tango le fia o I mea ia te maua le tino. Ai ngalo ia o mea uma nei. E mu nei. O le tala le al tu spa ia mo mo pe telo mta po tonu. Lo tau fia le atua le lalo langi nei ma le langi le nei. E su sunu e le atua. Ai su sunu fatasi e mal tangata le matau. Tangata e whalongo ai le ustai. Tangata e whalongo ai le malama le mea le tula I mai. Ali ie oi fai toa le fio mai o le li. O le whiaua Ioane lo tu e o mai a le Paul nei. Still knocking on your heart tonight. You need to move out from that life. Repent. Salamo. Amen. Ele o se mea taunga whapenaan, tātou whalongolongo ai, ma tātou ai whaipea mea tātou mana o ai. Ali ie o leo langa vesuia ina, o se o langa sili leo na vi ia ai lea tua. Amen. Vi ia lea lii. Peno fai atu e whaasi umi. Danga lele umatu vanga momua. Amen. O le fulu kamela. Goat's hair, it speaks of a prophet. E po o so ingi me. E kukula lui. O le fulu kamela, it speaks of a prophet. O ofui o le perfecta. E le okto mon fulu kamela e ofui perfecta il temine. Amen. A pe o le e ia lava whapitoa mo tangata. Pwele le lātou te pe fwela mo tangata e
whaausia le tūlanga pe o tūlanga whaafomai e te latu whalemai o mai fomai ma latu of papai. Ia, na ilo le ngā o le fomai. A sau foi lai le e li o whaakeusiano e iei fo e atūlanga o lava ma la e o whapenana whaatūlanga ina mo tangata o lo whapena o na ia i lantou le wala aua le atua. Alanga o tātou, we dressed up casually ona o le tau. Ona o le tau ma le mele iai. Wa watu le sao tonga te pule hao ilo oi lava. Te sau ma oe, e le sisi e ita ia oi le peaswa penalo o sau. Pa ua le menge ke ua e sau e. E pi oi olo fusiua, e pi o whape ili se piko. Wa e lisu i ngā merena i lunga le whaamau, e lunga i le pua le whaamau, ai lalo le whaamau. Me konga ngā ka o le whaamau lunga. O le whaamau, ia ngā, me konga ngā ka o le whaamau lunga. E whaamatala e loula e le kau whamkala e sisi mea, Via le li. O le ofu la le tangata o Ioane, o le furufuru ka mela. Ta ua toi le nuu, ele ai, ele oa o le Mesia, ele oa o seisi, o au o le tangata, o le leo le atua, le lo alanga. Se o tātou sawa le vali le tangata lo na lua. Le lato whaavavave atu le pōle nei, amen. Let's move on to the second preacher tonight. The name of the second preacher is Noah's dove. O le lupe al tamalo o Noah. E moa le o le kenesalum tāpue valu. You find that in the book of Genesis chapter 8. Amen. A o whaaupeupea le wa'ao Noah I lunga o le sami. A tonu sa tala Noah ma se on to lua. O tilo fo se ana whanau ma latou whasoa. Pelo tala lo matua wa e ia me fa penei o lo matua pi e langa mea pe e lo wa tua se noa pe e wa fia nei aso kako fa penei lungo leisa nei vai o le ia ma se pala se ia fo singa la wel ele se ka kilo kuyai amen ia o tina tangata langa melelei o tina fo ar mi milo al tina le me mi milo. A ese foi le lei o latu tangata. Ai ar li liu foi al tina mi milo le me ia le anga. Em ko ile anga. Yo. Le ka ule kilo mai kinga. Sei papula mai pepe fe kwala kala ai papula mai pe le so ika ya oi. E te pula lai lalo ma fa pe nan fa sa u nguto lo le oile fa pe ngang fa tela tala. Nanga le ua nofo ai mo ko e mita ia oi. Now, o le tal noa malon faltua a toa malan whanau lo whalongolongo. They're sharing. I mean, e ese vai e whapenan whaupea lungo survive for fast food 40 days, but they're not sharing with one another. O le upu whapea al whaletua o noa se noa, ai ua ngalo tātou i le atua. Now, ia, ka pe mai ia sisi povi ngā se whapengan ka ko ai. Le wa matan tau whasolo mea. Wa umaku be ai ale ia lurero le vai. Whamailo le tala atu spa ia na tuu el tangata o noa mo mua lava na tuu o reva alu ele toi fo i mai. Antonu se o reva ele o reva Elia. Ai o se o reva na tonu le va lele walu o fia ai o leva na fau nu o tonu le va mo lo me ai ia ile to fo i mai langa le fa penana ma o ngai tino tanga to ti ai lunga upe ai lunga le vai e fa pe winga o istanga ta fa olaina o la ai me pepe amen. Vai a quai pel me le aloi ala aloi ai. Ola ai. Te lo lan me o mo me pe. Ele o sua vai me pe e foi moi. Now, le lavo fa solo le time. O le lavo va ai fa tu o noa. To fa mai le fine noa. Se pola el nei meu pula mai ai longa te mana tua tato ele tua. O lo noa mai le lupe. Falele lupe momua. Dog went, and the Bible say the dog returned a while. Listen me to white to 40 mai lupe. Amen.
Then after 7 days, umaso e fitu, on to tu'ulo le no le lupe anu. Ai whamailo po tu spa ia I le afiafi o sau le lupe ma le lau olive mata I lona tu. Le ale whiau, what is the message? Me mumua, the faithfulness of God. O le whamaoni o le atua. Lona lua, there is hope. Lo iai le whamoe. Amen. E leo maliu le atua pena o whaatia anta hau. God is a living God. O le atua soifua o le atua ola. Le ale me leo tātua wa aina o tfoi mai le lupe ma le lau olive. O le lau olive tautala le meta o le tala lei. The olive leaf speaks of the good news. O le tala lei. O le ale tala lei noa au te popole. To a fi malie lo loto. To a fi malie lo ainga. Lele watanga o le atua ese malie le vai. Amen. Lo o fa penana nga lue le nga pa I o le atua il taimile nei ma le vai tau nei a wa le ata le o le lupe. Fa manatu ma fa ai loa ia te oe mau. Lo o iai lo fa moe moe il tangata ingoa ia Yesu. We are still living in the world, but actually there is hope in the person of Jesus. In other words, the Holy Spirit is remain faithful to the Word of God and the message that God has delivered to us through His Word. Le upo le atua le ta te whaalongolongo iai. Lo saule nganga pa ia na te whaamatala loto ia te oe. Le whaamaoni le atua I lana upo. Amen. E leo tu la fo ina oe maue le atua. Lo iai le atua whaatasi ma oe I mea I te alu iai. Po le are whainga tāo le mea o e turai mai o luma. Wala fo le mea o struggle ma oe le teimina nei. O le tala atu spa ia. Lo iai le atua whaatasi ma oe to tono o pua ngā. Amen. Don't ever forget that. Whatever struggle you're facing, whatever struggle you're going through, always remember that God is in the struggle. E iei te mea vese le atua le matangi. A iei te mea le vese le atua le matangi. E tu oi tono le wha. Fesili aisea. E leo manatu le atua le ai. I e malama le mea nei. O le whaangaina le atua mea ia. E whapena na tango le atua e alao ai lo whatua tua. E ia tu lai mai. There are times that God allows things in our lives to test our faith. To strengthen the inner man. To if ama losilo fato tua mal tangata lilo ro te tonu ia tu lai mai. Ele ave se le tu le fa fitauli. Ai fatanga ele tu le fa fitauli te lo fa sanga. Ina ia prove le tu ia oi o ia o le tu fa maoni. O le tu lo ia lo fa moi moi. He is a faithful God and a God who you will have hope in Him if you stay in His word. Ta ofila na upu mai no foila na upu. Amen. Fia so ye no ai lungo le va. Ele ave chef fonga o le atu le va. O la upea le va ai lunga o le sami. But the eyes of the Lord is upon Noah and his family. Lo iai fonga o le atu ai lunga o le ainga le. Po la me lo ko through lo ainga. Amen. Po le ale me lo ko through lo ainga le fia feeling nei. E o mai ale pole nei. Whatever you're going through, whatever your family is struggling or facing up till now, remember this. God's faithfulness is still with you in your struggle. Lo iai le whamaoni o le atua ino ngā tonunga le mu o houti ngā mo whawhitau. Ile o ese ai le atua mo oe. Amen. Ie tau fi mau e malamalama o le tala nā le atua na whaia mose pia o tala ia o yantai au. Tala lea le atua, I will be with you. O te ia te oe. Amen. Ia e mana tua mai. O le to o le na lima o mose. Na leo leo i ma moe. Amen. The rod that was in his hand is to guide the sheep. Ai te lo ele mena whai le atua le to o lea. Ina wali liu e le atua le to. Fa mai le atua tongi lalo. Ina wa tongi e mose lalo. Ua filiwa ina e le atua le to. Wa lunga le pito na lalo. Ai lalo le pito I lunga. Ina ua ho o le teimi tango ai le atua e turn le mele. When God turns it,
upside down. Tango le atua mi milo whapea. Wa sau nei mose male to'o. E leo le to'o sailunga lima leo maboe. Al to'o Yehova. To'o le ana ifo ye forao. Mata ngata lona nuu. Aisha, wa whaie le atua fesuia inga. Mai tau mai e oe na sau mose wa ai mamoe. O le kai de mose mamoe le to'o. A ina wa fo i atu mose I. Lale wa whaatonu e mose forao mo lona nuu. I le to'o. Amen. A whaaloa loa, tupu le mala. A whaaloa loa, ta ofi le mala. A whaaloa loa, ta tala sa mila ula. A whaaloa loa, ta puni sa mila ula. Te moi ai, ina ua tango le atua, I liu a toa le mea. Ta pena oi. Amen. O le ta te popole, po le alisi mea o le atupu tae au. Ma, la fui tau su se me fatino le mele tae au. Fatala fai so ia o foi mai le tua tae au. Amen. Langa o ia o le atua le vavau I le wha vavau. O leia fio le atua me ta o le eternal. He lives in eternity past. E aru le atua tua vava ai mai anga iluma. A o lana o fio le atua e ta o le atua le wha vavau. Po le atua le vavau. E tu le atua I ma vava ai anga iluma. Ona o le atua ele aise meta o se taimi e limita le atua. O le taimi o le control ai tātou. A o le atua le vavau, o le wha vavau. Amen. A o lana ngalua le atua mo tae au. Ele yo o mai le mele tupu I a le wa whapenana occur I. A le yo o mai le mele le wa I. A o ele tui. A le yo o mai le mele la te popole. Lu lo ulu. Oh. Le lope fa fenga fai ngai mea. Apo ai foi le vale fa mengo tango e fai ngai mea. Le wa matanga to fesilingia o ability. Wa to fesilingia o malosi. To fesilingia foi o lo lava poto. To fesilingia foi o lo lava tangata. Ele o le mena mana oi le tua ya oi. Ele mana o le tua te questioning o lo ability. E mana o le tua tu watu lo le mafai ia te ia na te mafaia. Amen. E mana o le tua te tango e watu le mena lo fa penana e popole ai. Ia te ia langa o le fio le tua o. O le tu ima vava ai o le fio le tua o le foi fio le tua I. O le tonu I proclame le atua. If you are in the program that God has already said, remember, e te le loa tai au, a o le atua e mamalama tai au. Amen. O le popole noa. Po le me toe mātū le vai. Le wa mata le whabisa le fine. Wa mata na le mea ai tonu le va. O I loa le atua le mea la tupu le si taimi. E leo le taulanga I le olenga o le povi. Le leo te leo a umea ua whai. A o le usitai. Ma le whalongo e te fia I ai. E le mita le poto le poto. Le mau o loa I ana oa. A oe e te whaafo e a oe o I se a o mea uma a o e tama o whalongo le pese a ole nei le tangata sila si o le wanga tete I lau upu umafa o mea uma o mea tama. O lono fina ngalo His will for you because actually God owns everything and His will is for you to enjoy the blessing of your Father. O le fina ngalo na le atua.
Ia e ola fia. Ma ia e ola oli. Au e te popole mo tai au. Ia popole le aso ona oe. Tala nā tu spa ia. A whai mo whai e lea tua na whawhanga le manulele. E lele mwhelele ai. A whai mo whai lea tua o na wha ofu lau talo le vāo o le mea. E funga mai nei ma tipi tai au ma lafo le afi. Whawhea oe. Whawhea oe. E onge mea aile le ona ta noa. A o oe le tangata na whai e lea tua. E le aise mea ma tivai. Le upu, savali le upu, ola le upu, ngā ioi le upu lo wolanga. Aua e te popole, fa mai tala anoa Mrs. Noah, do not worry. Aua e te popole Mrs. Noah, o lai soi fua lo ua tua. The message coming from the dove, Noah, hope is in God. Faithfulness of God, this thing is going to pass. O le mele le auma. Ta au fi mau le upo le li. Fai la aunga lo na lua le na. O le lupe, the dove, lale wa mai le fe au o le 𝚟𝚑𝚎𝚢. A mai le fe au o le fia. A mai le fe au i le 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 lo whapenana le isi whamoe moe. Amen. Ka lo whai a Yesu. Amen. That's all. Let's go to the third preacher tonight. Ole asingia pala amo. Olo moa le numera lom tapo e lua. Balaam's donkey. Amen. Pea no whatia ole 𝚗𝚙𝚢𝚑𝚝 le 𝚗𝚙𝚎 asingi. Ole whainga taha o tangata ole 𝚗𝚙𝚎. Amen. Hape umana nofo le 𝚗𝚙𝚎 asing. Pero tau nofo nei po. Te lo le 𝚗𝚙𝚎 asing. The donkey church. E whiwe ungai. E le ke ngā ioi le asingi. Pe ke kango e sasa, pe a. Pe ke kalangoa e kongo loku. E le ai. E le ngā ioi le asingi. A te lo me mali e. E whai al me loto e la asingia. Ka pena umale te lo tatu o loto. Wai o matanto pula mai innocent. Pil tangata fo ie. Kwa ko fia pa ia kai mini ngai ma ko pula ia tau. Ai te lo me mali. Alo kwa la asinge kunga ku mali ele. Per ko fe fia o le va ale ko. Ko ngai 𝚗𝚙𝚎 le ele fe aulia. A 𝚗𝚙𝚎 asing. Na tanga le ai o na tura fa le asing. Ele e whainga tā, ele se ngā tura le lei. E whaatūtūnga tā, ai whai ale me mana o ia. Sei longa e malilo na loto tuane lo le ilunga. E whiua lui, e le kai a ngā ioi. Whapena uma te liste me tātou lotu. Po le ale me velo le alo saunginga. Ahau vo te me wala au, e ka kukua. Pe ia ois ka mea kongu. A le kele mo a venga lai whapenga kau peupe i o vai. Ma le kele a venga kau peupe lo ngoo. Mai whapenga ai onga ele e kuirunga. Le alau whapeo kwa palau vale alfi fia. O kele o palau vale ia oi. Au kala sa oi e whaia kia oi. Ia e malamba o tala. O kala sa oi le ise mea la laifua onga o whapea kia oi kuroula se whakura o kala lea lea ai. Nā a sa awar kala sa. O winga ia whaal natura whaale asingi. Au i le tala le ia pala amo. E iai le whiau na momoli mai le asingi. There was a message that the donkey has brought forth to Balaam. E iai le whiau. Na ia mana tua na mana o tangata palako e watu pala amo at tongi tupe. He paid the prophet Balaam
to come and curse the nation of God. Sau e whapenal whetu le nu o le tua. Ua anga e mai loa le tangata. Lele wa anga e mai ta maa loa pala amo e alu whetu le nu lea. Ai tēnō le me mali e, ua fiu pala amo e sasa le asingi. E ngā yoi le asingi tua nofo leia pata tū lalo, ua fiu pala amo e sasa. Le tū le asingi. Tēnō e oe lau tala ia oe le pōle nei. E popuna mata whaale anganga le asingi, ai tawaso mata o pala amo. The donkey saw the angel standing right there. But Balaam did not see it. Amen. Ia te me whangangana i le tuol no whoanga ke ngo whoi. Ke ia oe whamu, amu? E ke ia oe. Mea ngā whai atu ai, o le ngō orka haka ngai ke le avenga. O a o ngā whamere ngo whoi, amen. Mua o solo ngō oi runga. Pe ia te i wale le whamai, sorry, o whamere sa wale mele. A le ngo whoi, whamere ngo whoi asa ngā mamapua, mamapo pe ngā nguku e le vivi. Vivi le li. O le mea ngā whai e le tuol tangata na i e loa avelo na vi inga. Man. E leo le vi i teimi le lei. E leo le vi i fo i teimi pe a saule atua e whawhei loa ilo mana onga. Teimi uma, aso uma. Le vi i le atua. Po lau nofo, po lau nofo lau fale, po lau saule lotu, po ti e le taavale, vivi. Ai lo matua sa ola ma soifua i ona po ia tau saua le whaautanga. O lo matua la o le tina, le whalitua le o malaya, le sa whai ma whalitua siosi. O lo ngolo matua o mea noa. Lo matua le nā po whea lue lo matua o lana ia leanga ngana. Praise the Lord! Praise the Lord! Po whea lava. E lema whaintu ua lo matua le vi. Amen. Ois tangata wha mai pio me e wha le tong le mawhau lo matua. Wha longo le ngana. Vi ia o Yesu. Praise the Lord. Vi ia o Yesu. Vi ia o le atua. E le valea la lo matua. Aso uma teimi uma lana le valea ngana. Praise the Lord. Mea na lainga sauringa ngana nei. Aso ia le lotul nei. Ta o lotul au praise the Lord. Ona lo matua lea. Asa o le leia. O mo malia tua le mele na. La pia ka kongi la mosa. Te lo ole me te ole me kukisi. Ole mefede esela na metutia. Na whaalongo le tangata Ioane Wesele le upu. Sui le o langa Ioane Wesele. Whaatasi malona uso. O ila na amata ilo. O le unwai Pentekoso lea. O ina sa wele afi mo mumua i tono ene langi. Tangata le ngoia Ioane Wesele. Lena amata le lotu me tisi. Aina wo o mai le senituri lele i le vatu nei. Sui atoa. E tangata o ena tutu mai. O le upu la tangata Ioane Wesele. O te le pole. Ono le tupu ma le angai o le lotu i luma. Au te popole ono i la tau le atu lima to le ngā luenga. A sa o le le polenga le tamalo. Fai malia toa le afi maruaktua. Fe o ye nele me tisi. Sa o le tala risko inga. E kisi e meko inge e kisi lang. E o kele ka ua koe po irko inga e ongo kalanga risko inga. Nela ua te vaianga iei. E whainga tā, le whiau le tau moli me a singe pala ambo. Le ha le whiau. Tā ofi lo whawalwalea. Rebuke oe e le angelu. Tā ofi lo whawalwalea. Whamairi tala le angelu i a pala amo. Pala amo, ana le whaatafa le asini. Wai oti. Whawhena le whetuu le mea wa whaamanuia e le atua. Whawhena le ma le whiau e whapena. Le whetuu e le no fuanga o i lātou o ea ngai mai o e wa uma le whaamanuia i le atua. Whawhena le whetuu le mea na. Tātou o e o whaamanuia i le atua. E le ai seisina te whetuu ua oe. Amen. O up whetuu whapenana whai e tangata i ate oe. Pe ima mo le pea fo i le lele le se mea tuwai.
Amen. I whaalongo se opposition for pena. If someone has cursed you, just turn around and say, "To whafo yaku shau me aoi." Kai wako me leo pe lo uru. A whao se pea, ia pe for pea I lo uru. Ele a whaina le tangata o whapena no whatau le totol tama ima moe. Ele a whaina le tangata o I tutono le li o le whaalotanga. If you understand the word. Amen. The curse words are those who are cursing you. You got to understand. You need to refer that word back. The original, whoever said these words, for fafo'i. You tell me my phone, my telo tangata, ono up fetu oistangata. So you carry that with you. Not knowing yel tangata lenga faila nga wenga le ro fetu umai oe. On me tauna fire, tauna rebuking al melia, but to fafo'i, whoever is saying these words, return it to them. To fafo'i. Amen. Fai o umalo ainga o tangata o umar fata wina le total tama imamoe ma to te tutu lalo le fa malulea elea faina I matou pe o la tavita e pa u se mano I ma sto afe I ele se meleanga tai yane ya tau o Yehova lo talita o Yehova lo malua papa o Yehova lo strong tower ele ai se meleanga e tai yane ya tau. Ia ilon te utala lupo le tua whafoi mea. Amen. Langa le whiauna le asingi ngā tau ia para amo. E wi piuke le tua oi ono lau mele tau le whai. Amen. Ka me e. Pia se upwheku le upu le uwhai kaka le ilunga ia au. O talanga risi ia. Pia o. Ke ia o whapea. O le fia. Ke ia o whapea. Ke ia o wika fue les kangaka. E au ngoma se mafuanga. You know, I don't know what's wrong with me. Sometimes I don't feel like going anywhere. Seems like I'm holding in bondage. Oh, listen, me. Ke ia o wika fue ya sister mahai. Ale ma se me ala te o whaia ma ya te. Someone is placing a curse upon you. So you need to identify the problem and return those curse words back. Te whafoia upuna. Amen. Ye e tu a whai o oele no tia, ye e tu le pole nei, ma e tau tala le suafo Yesu, ma e whai o te whatonuina oe, a ese. Am I talking to someone tonight? Am I talking to someone here in the house tonight? Now, ye e malamalama me ia langa o le whale nganga le te dio lai. That te dio whaletino, we are dealing in the spirit. Whatever occurs in the flesh or in the physical realm, it happens because we are fighting a spiritual warfare. No tau tato le taua whale nganga. Ali ie e le whaletino le tato taua. I fire for angai tua tosoi lalo olo, pulling down the strongholds of the enemy. Praise the Lord. O le mea tau na tupu lo roto le pōnei, ai baba aisa cycle se mea le continue pe tono lo ainga. You need to stand up tonight and break the curse. A fai le te wa aia le haru pe fa pe tono lo ainga. E iai le mafuanga. Someone is speaking the word of curse upon you and your family. E ye tangata le whapena ana releasing le upu lea. O le taua pena o whai atu, o le taua whaale nganga, ele o se mea whai le tino nei, o le mea whai le nganga. E release o le upu whato tua, ai ngā lue a ngelu e lunga I, whatino le ngā luenga. Amen. Bia le li. Now, the message, sau mele a singi, e rebuke pala amo, me lan mele la le whai. Let me repeat this again to you. If God has blessed your family, no one can reverse that, and no one can curse that. What God has blessed is what God has blessed. A whamanuia le tōro ainga, e leise singa te whanko reversing ale mea. A whamanuia le tua oe maro ainga, e leise singa te whamalaia ina oe.
O le mea ua uma na whaia e le atua tā mau e le atua. O le toto le tamai mamoe le alo o pui pui ei oe ma lo si o manga I mea te alua ngai ai. Ia e loa na wha ngā le upu le atua e tau ai lau taua. Amen le. Wa e mo mal nei po. Wa isa ngā ia oe. Ia le atua. Wa lava nā la haunga nei po. Pe koe wakusi mei e koe. Ai ma se si fa mesaka. Le ma se si a longo winga pe fo linga mau ko manga ka ke malolo lo a. Ia se va koe kasi ale umalo le. Amen. Koe kasi fe me koe kasi. Amen. A koe kasi lo le ia e fa ola inga lo. Vi ia le tua. Na si ka tu o se si a Peter. Let's go visit Peter tonight. Peteru malana moa. Amen. Peter's rooster. Tusa a taule rooster fa sa mo le toa. Peteru malana toa. Ai a tatu wawaya nga iei o tala tuspaia fa mai tala Yesu Peteru ai le vivini le moa le polnei. E te fa fiti fa tolu mai e te leiloa. Amen. Peteru malana moa. O le whiau o le salamo, the message of repentance. Toe whaamanatu, toe whaailoa, le whiau o le salamo, o i whaitutoa le whio mai o le alo o le atua. Whaitutoa Yesu, e loo toe mamao. Amene. A e wawai nei malo te tele, ma mele tupu nei. Pe iwa amata on if these leaders of these nations, seems like they're looking down to USA. Russia is now have a coalition with North Korea. China is now have this coalition together with Russia and North Korea. The whole world is in a setting of getting to the end time. Lale wa mata ngā lulue umamalo fa penana fa anganga mo le taimi muli. Amen. Lale wa mata nga Yerusalem o le tala fa pea ale palemia in Jerusalem le kalwenye le mele they have a cabinet meetings o le mele wa mata nga Israelu o le fauina o le malu lo na tolu building of the third temple. Why ye me fa longo ia. Amen. Mai tau mai o le tala tu spaya o le malu mo the first temple that was built by Solomon. The glory and all of this was destroyed by King Nebuchadnezzar. Na whaumatia tangata o Nebuchadnezzar. Sunu whaumatia. Toi fo I mailo le nuu, toi whaina manu. But actually, ele I matua I le leo na ato toa. Ona tūnai mai o he rota le sili. Whaile he rota le manu. Similar to that of Solomon, pe ia tusa malmena fire Solomona. Ai ina whapenganga temi tonu aleo Yesu. People were worshipping at the temple during the time of Jesus, but this temple was built by King Herod. O lona lua I leo manu. Destroy le manu le Roma. It was destroyed. Whaumatia, leala wa tua nei lunga le dome of the rock. Fale o au Moameta, por fale o Mosalemi, le lo tua ngai lunga. O leala wa pena o na whiloa I ka peneta, al natala Netanyahu, o palimia, and his members of the parliament, lea wa latu a mata na latu tiska singa, le whainga o le malu lon tolu, the third temple. But the question, the big question is, where? Where whaiai? Amen. I saul va matalanga fa pea tangata le palemia. We want to build the third temple on the location where King Solomon built the original temple. E faule malu le mena fire Solomona le wai malu. But actually, le malu le mele le fire Solomona la tua ni le dome of the rock. Tu sa tolu tapua inga, there are three faiths
that are now fighting inside Jerusalem. Christian faith, the Jews, and the Muslims. To tolu nei o tapo inga lelo whapena nei ona vava o tono Yerusalema. Po o ai o la la tu occupy inga no whanga lea. Ala ye nela Mohameta. They breed the cow. Lalo wa moa ma le povi. Ta o le red heifer. O le povi le whaiele tauranga o le angsala. I tono le tuspai le whengeng tuai o le lefu o le povi whawhine e whaiele tauranga mo angsala. Nale wa iai. Le wa maka wa breed the tangata Israelu ina i o le povi le ele ai se mea o lona tino atoa me le anka o le red heifer o le povi mu ona le ai se mea o lona tino isa spot e tasi po se lanu e ese mai ai. Nale wa breed wa maua. Na wa tapena whaingo le manu manu. Now the question is, o le ale purpose le manu manu lea. O le tali whaingo fie mo o le Paul nei. Lo tu sia le tu se whaalinga. O i le manu manu lea. E no fo tupu ele antikeriso po le manu fe ai. Po o le ti Apollo. This is the place where the Antichrist or the beast of Satan will rule the world. E no fo tupu e ima pulea le lorangi. O le taimi o le taua le i le vanu Amateko. The Armageddon War will take place. E fai i le vanu o Yosefatu. E o mai uma malo, mai tau mai o le malo le manu ai. The kingdom of the beast. Ma malo mai I tupu sa sae. I senga, sa pangi, inkia, la tau uma ia ta o tupu mai sa sae. They will come to the valley of Maketo. E o mai uma la tau tau le vanu le e tau le taua. Mai Israelu. They come to fight the war with Israel. Ina ia tasi tangata na te pulea le lorangi. Control le tangata tasi le lorangi. O lewa form up. Lalewa iai au taua alu for ya saina 200 million foot soldiers. Lalewa tapena. O le tala tu spaia fa mai e whaamate le atua le Euphrates. Euphrates River is now drying up. Lale wa matana mate sami le po le vaile o le Euphrates. Ina ia e lua selau miliona le afai au tau le sa bali mai. La wa exceed saina le temi nei. Wa ia au tau tono saina le temi nei e over ma le lua selau wa 50 fita. La me le ta penai ta wala. They prepare for this war. Amen. Ale me le tupu. Lale nga yo mai lu sia lunga. Russia is the pair now awakened right now. Lale o fape na to no for my lunga le pair. Oi. O le Russia le o Lucia. Fai tau le iskelu tol sunga le valu. Lale o mata na sau Lucia mai lunga. O le sau nga le Lucia sau e tau I lalo. Lale o sangi le fenga inga Lucia mak I kolea. O la fape na mai mea tau mai kolea I a Lucia. Telo alai ata il presidente o Lucia, il presidente o America, for my he's a weak president. Nale wa tula I mai. Mea ia o te tupu le taimile nei, ali ia ele intala whafangongo. O mea wa uma o na prophesy el tuspaia. Wa uma na tautala mai el tuspaia. The Bible has prophesied this, and it's happening right now. Nale wa unfold le tua mea o tato mata. Fea me te tuai. Felmete nofo ai. Amen. E iai le taimi o le whaatali tātou, I le whaalinga lom tā poe ono, e lulu le mafue, e ngō ngoto nuu. Islands will be, no more vanish. A whao Samoa se nuu o le maua I lunga, e aluese. Whelan me tā upepe a whaite le alu sitianga. Ke ngofo kuole malie. Ke ngofo kuole, o le lau mei. Ta pena lo wolanga, ta pena lo ainga, ta pena lo toifale. Leanga ele ngitala fa ngongo me ye vatu. O tala moni. The time is coming. Ele to ta alo tato. Amen. O le tala eskelu e tol sumalvalu e o mai fatasi o koku ma li o rosi. A tono tele mamlama ali o rosi Lucia. Koku ma koku mai fatasi lunga. O le nation atoalea
e control mai lusi e lalo. Sawa i lalo 𝗗𝗚𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗍 Shamani. Sawa mai lalo 𝚘𝚒𝚙𝚢𝚑𝗥 Turkey. Nele wa mata na ngā yoi me uma. But shift me uma ono lea prophecy o tuspaia. Ia tau nuu to tonu o le vanu a me teko. E taua i le taua sue ai po o ai na te pūlea le lorangi. A i le malu le e nofo ai. Amen le. E nofo i le malu lea. Ai te loani me malia le tala le tuspaia le mata pasuma le iwa le tusa whaalinga. E o mai uma malo ia. Teimi le afio mai a Yesu. Ma le aupa ia mai le langi. O ai le aupa ia o i la tau e na o atu le sitianga. Those who have been raptured, those who are dead were in Christ, they will rise up again and meet the Lord in the air. O la tau uma ia o e na oti o i le li, la tau te tūmai, ta iai ma tātou, o e la hola ma soifua i le vani monimo. Amen. A o lanto e foi mai Yesu, e foi mai mai la tau. O le tala tuspa ia, e lu watu le pelu mai le fofonga o le li. E fa umatia o mai malo nei. It will destroy all this nation. Then Jesus Christ and his church will reign on this earth for 1,000-year period. E no for tupu Yesu malana e kalesia, i le afe tausanga. I lunga al fonga ele nei. Amen. A fai o e te alu si tianga e te foi mai mai Yesu e no futupu. Ai a fai e te le alu e te watu le vaanga la ulu mutu. Amen. Wai paula la wala e fai te ngata na watu le langi pe a fai le alu si tianga olea kipi le ua. Amen. O te le fia mga o ke fia alu kipi ngolo ua, ke fia alu first flight. Fia alu le vaanga mua. Amen. A tātou toi foi mai, tātou no futupu mai Yesu Yerusalema, i le afe tausanga. Oh, amen. Wa e malama tulu nei po. E leo toi, e leo toi yesi taimi. Time is so near. The time is right at the peak. We need to repent. Ayaya se me fale ton lo wolanga siaki nei. Ta pena nei. Salamo nei. Alu ese mai le mele lo e faya ele lei. Fo ile atua o ile awala te olai. Amen. Vi ia le atua. Vi ia le li. No le unga le fa le wa vatu. Ala utala ya o le fe au le pena ona alanga mai. So le salamo ma fo ile atua. So le salamo ma fo ile atua. Ile to yese te me to ta alo ai fo ile atua. Baba ai failonga ma melo tula mai look at the signs. O meia tula mai nei le lolangi le taimi nei ali ie wa matanga yoi me uma le upo le atua. Ayoi. Ta pena lo ainga. Ta pena lo tangata. Ta pena lo whanau. Ta pena lo to lua po lo tane. E leo to yese taimi e leo to mamao fo. Amen. Worship team ngai mai lunga. Vi ia le tua nei po. Wai malama le fiau le tala leili le fia. Wai malama le fiau le tala leili nei po. Mai fa pe tama. Wo falo longo le po nei le tele ma le tele o nei mea wa fa pe nana fa malama mai. Au tele o sauni. E se temi e to sauni ai. Temi nei te fa longo ai. Temi nei te ustai ai. O le temi nei tu na toilo tangata i le li. Awane ia vea matala whaangongo I lau whaalongo le pōl nei. A ia tu watu lo loto I ātaia. Mai whaafitai a ta maa le pōl nei. Just thank God for the word tonight. It's a warning coming from you. We need to prepare ourselves. We are in the peak of this. We are in a certain time, this very moment. Actually, we are in the end time. We are living in the end time. Lo tātu ola mo soifua, I ona asa mo toi teimi mulimuli o soifuanga le nei. Hallelujah. Oh, hallelujah. Si e lo lima le mena te tu, la te nofo ai, ma e whaftai ai a ta mā,
mai whape atu le li o au le nei. Ka mai le aise staimi. Le aise staimi e toi whai e le tangata lana filifilinga o le taimil nei. Taime whaalongo ai, ma le taime ustai ai. Taime fo'i atua i ate oi. Mai loa le atua le whaamaoni o oi la upu. It's a warning that you're warning us right now. It's time for us to come back to you with a full heart of repentance. Claiming that you are Lord, you are God, you are King in our lives. Lord Jesus, open up heaven for me tonight. Awani o mātou toi tā alo ia te oi. Awani o mātou toi whaalangolango i so mātou poto ma so mātou atamai. Awa foi ni o mātou whaalangolango ni o mātou loa po ni o mātou teltenunga. Tasi a le whapenano la vea ina i mātou wana o oi. O mātou wala au lo swafa le pōle nei. Liu walo mai au fonga lofa. Sila mai i o mātou tangata le nipo. Oh, hallelujah. Hallelujah. A whai te la nonga le pōle nei. Tula ia ne ale mea nai te iai. Te le wala au e te sauruma nei. Te wala au e te tula i le mea nai te iai. Ma tu inato e lo lava loto ia ta maa. Hallelujah. Hallelujah. Le ali le a tu ai le fai mea e ma fai
sali o kau meana e o maiuma wala watu sunga teina Hallelujah. Eo mayuma. Tele apa ile limol tangata na te utur ne fiafi. Hallelujah, we glory, hallelujah. Tātou whalo longo le upo le tua le pōl nei. O le fiafi fo i tua i lava oe me ai oe lava tangata. I le isi se sino na malamalama ya te oe, wana oe lava e te malamalama ya te oe. Hallelujah, we glory, hallelujah. Tātou whalo longo le upo le tua le pōl nei. O le ale sini ma le au tu o lo tu ina ato lo tangata i le tua. Le ila wa se si wha moe moe le manuia ma le ola e whawau. Hallelujah. Talo le mo le limo le tangata na. Whawhetai ta maa na ia fiafi. Ta maa whawhetai tele. Whawhetai la upu ta maa i le pōl nei. Whawhetai lau upu ta mana nei fiaf. We to e whailoa mai to e whamanatu ia tei mātou. Lau whirangalo ma le mafuanga. Na e wana wina i mātou ta mai lau whirangalo. Ta ma awana i whano i mātou inga luenga le pauriuli. Awana i whano i mātou inga luenga le pauriuli ta ma. Aia saunia ma tāpere aina i mātou i le maruia ma le ola e whawau. Te le tai me pelongia i mātou inga luenga le pauri uri tama. O whape nao na maia pēa. Me o lau fia fia i mātou le tino tama. O lau whai wharawe lave le li ia i ate i mātou. Le mātou wa yatu i ate oelo mātou atua manu malo. Tama o mātou whamai le pōne i tama. O aure nei mo oe o oe mai mātou le fiafi nei. To e whawhau le mātou savalinga tama. Ino mātou whalongo le upu tama i le pōne i. Ina ia mātou maua le manuia ma le ola e whawau ta mā. Awana i mai mau le mātou olanga. Ma le soifuanga le ia ma tu inato mātou tangata ia te oe. Ono ngā luenga le pauri uli ilo mātou ta mā. O me vai vai ai o mātou tangata. O me whapena tau sina ai le mātou ai. Tau sina ai o mātou na lau ta ingo mātou loto ta mā. Whai mau wala e pungiti ai. Lo mātou atu i le manuia ma le ola e whawau ta mā. Ara fiafi rei ta mātu, ina ato mātu tangata ia to e ta mā rei pō. Oh, hallelujah. Ia saunia matape rei rei mātou le maruia ma le ola e whabau. O le ale aso ma le teime te fio mai ai ta mā. Ia mātou maua le maruia ma le ola e whabau lo mātou atua. Whaftai tele ta mai na upu le pō nei. Ai fasi sini le nganga i so mātou ta mā. Ai meiso le mātou māwhtanga le pōne i le ie. Oi te kas fasi kasi mai le ta mā. A vera upo se whapidanga i a te ia le ie. Ai le so yaki to la ingo mātou ta mā. Nāro le ie whapasio mātou roto i a te oe. Mātou nana
mātou whatatari atu lo toi a whio mai. Whamuia o tangata pa ia me mātou uma nei po, nei whai mai aso e tiuta ma whai ma mga ruenga. Na tālo i Jesu lo toto e martia i mātou. Nganga pa ia o e tula fo i nei mātou, tai tai mai, whasino mai, whai loa mai o wala ia te mātou. Ele ngata ia te mātou, le li ia i tiuta ma whai mai ngā ruenga. Ao whanau ia onga o tau tapo inga i tono lao ma o tatama. Ia iai le vi ingo lau fio lo mātou tamā. Sau sau tāwale umar mara se angara mana lo toto ne. Mo i inga ia